uzi yuko umuntu ashobora kwizera umuntu yize masters amaze imyaka n'imyaka adafite akazi ariko uwahejeje segonderi akaba ari ubona akazi kubera iki ibidashoboka imbere y'abantu ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka niko hano Imana yabwiye Mareka yabwiye Mariya yaramubwiye ngo Mariya wowe witinye ico kibazo kindekere ntabwo ari icawe pfa gusa kumva iyo message yakire ko bizakubaho ibisigaye izo formule zindi ukurambwira wowe tegereza uzabibona niko yaramubwiye aramubwira ngo ikintu kizatuma bikunda kandi akibabwire ngo imbaraga zisumba byose zizakuzaho izindi nazo zizagukingiriza tuvuge haleluya kubera ko ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka ubona ko ubona yananiranye arataha mu gicuku yasinze arataha asanga byaranze yuko ahinduka uwo mwana byaranse umaze igihe kinumva ngo nta kazi ntabwo uri uradepoza ahantu hose ngo nta connection oya haguruka izera imbaraga z'Imana ibidashoboka ibyo ubona ko bidashoboka izo limite zose Imana nizikuraho kubw'imbaraga zayo. Twongeye kandi gushimira Imana yongeye kutugirira ubuntu bwo kuba imbere yayo kugira ngo tubasangize ijambo ry'Imana. Imana yaduse ku mutima. Ijambo ry'Imana ijambo rifite ububasha. Ijambo ry'Imana nkunda kubibabwira. Ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirahindura. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyene kuko ijambo ry'Imana ngo ryashizwe hejuru y'ibiriho byose, ryashizwe hejuru n'igizina ry'Imana riri hejuru y'ikintu cyose gihari. Niryo ryaremye isi, niryo ryaturemye, ryatugize abo turi buno munsi, niryo ritugize, niryo ritumubyuka, niryo ritumye. Rero turashima Imana rero yuko duhaye kandi kanya ko gusangira ijambo ry'Imana namwe mwese. Reka rero umuntu wese yagira ubuntu kuko bari muzima, ashobora guhumeka, ashobora kuzamura ukuboko bikemera. Dushimira Imana nawe wowe uri ahantu urwaye, Imana irakiza, Imana ibohora, Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twe twibwira. Rero reka dusenge dushimira Imana iyo ituboneye kano kanya ko kuba imbere yayo ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana twongeye kuguha icubahiro, turagushimiye ko ari wowe Mana yacu, ko ari wowe imbaraga zacu, ko ari wowe byiringiro bidakoze isoni, ko ari wowe mufasha utabura guseruka mu byago no mu makuba, ko ari wowe udukunda urukundo rutagira akagero, ko ari wowe utuba hafi, ko ari wowe udutsindanishiriza, ko ari wowe waduhamagaye, ko ari wowe watugize abana mu rugo, watugize abaragwa. Ijambo ryawe riramira ngo twari kure y'amasezerano, twari ubwoko budafite Imana, ariko kubw'urukundo rwawe uratwiyegereza utugira abaragwa mu rugo kwa data. Ubu turabana mu rugo, ubu turabakitiye mu bwami bwawe. Turagushimira kubw'ubwo buntu watugira ukatwiyegereza, ukatugira mwami wanje. Ico turi cuno munsi turabinezererwa iyo twibutse ko turi abana bawe, biduha ibyishimo, bikaduha amahoro, bikaduha kugira ibyiringiro by'ejo hazaza yuko tuzabana nawe mu ijuru. Turagushimira Mana yacu kubw'ijambo tugiye kumva. Reka rigira ubushobozi mu buzima bwacu, reka rigira ubushobozi kubagiye kuryumva, reka rigira ubushobozi mwami wanje mu mitima yacu kugira ngo turushirizeho mwami wanje kugenda uko bikwiriye abahamagawe. Ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro. Komeza kubana natwe no kubana buri wese uri hano muri kino kibanza, tubisenze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Reka rero dusangire ijambo ry'Imana. Imana yashyize ku mutima uno munsi ngo dusangire. Munaza kwihangana, mfitemo gripe yanze gukira, ariko Imana ishobora byose. Ndaza kugerageza gukoresha umwuka mfite. Reka dusangire rero ijambo riri muri Luc chapitre 1 murongo wa 29 baro duhera. Reka duhere kuri 30. Haravuga ngo marayika aramubwira ati witinya Mariya kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda
uzabyara umuhungu uzamwite Yesu, azaba mukuru, azita umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya arabaza marayika ati, bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nico gituma uwera azavuka azita umwana w'Imana. Ndashaka ko dusangira ijambo ry'umutwe umwuka wera nse ku mutima, ashaka ko tuganira. Ni ijambo rivuga ngo ibidashoboka imbere y'abantu, ibidashoboka kuri twebwe, ibyo ubona ko bidashoboka wewe nanje ku Mana birashoboka. Haleluya. Ibyo ubona ko bidashoboka wowe uri ahantu ushobora kuba utekereza ngo bizagenda gute ejo, ko ntariko ndabona inzira, ejo ibintu bizaca mu yihe nzira, ukumva urihebye ukabona nta nzira uri kurabona imbere n'inyuma, ugatekereza ngo bizaca hehe. Nje kukubwira iri jambo nimwe ndafashwa no minsi n'ubushobozi bw'Imana Imana yatanze kandi ugomba gusohora mu bantu bayo. Ndashaka kubwira abantu bose bariko baracika intege, baramenye Kristo, barizeye Imana, ndashaka kongera kubabwira ngo Imana, imbaraga z'Imana ziracahari kugira ngo zikore umurimo zategeka gukora ku buzima bwacu. Zirahari, ni we zitegereje, ni we zirindiriye kugira ngo zigusohorereho, zikore umurimo wayo. Rero ijambo ryo kubabwira ni iki? Ni ijambo rivuga ngo ibidashoboka, ibyo ubona ko bidashoboka, ibyo ubona ko byatinze, ibyo ubona ko bidashoboka kuri wewe, ku Mana birashoboka. Yesu ashimwe. Ndashaka dusome no muri Yobu igice ca 42, niho havuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Hano twasomye marayika abwira Mariya, rero aramubwira ngo Mariya, uzabyara umwana w'umuhungu, umwana w'umuhungu azitwa igitangaza, umwana w'umuhungu azaba ari umwami. Rero witegure. Rero aramuteguza. Maze Mariya aravuga ngo mbega bizagenda gute? Ese nabyara gute ntararyamanye n'umugabo? Naho nshaka ko tuvuga, ntarabyaranye n'umugabo, ntarahura n'umugabo. Bizagenda gute yuko mbyara ntarahura n'umugabo? Niko Mariya yamubazaga. Ko nzi ko umuntu abyara ari uko yabanje guhura n'umugabo, je nkaba ntarahura n'umugabo. Maco gihe Mariya yararambagijwe na Joseph bategereje gukora ubukwe. Ko nkiri sugi, ubwo bizagenda gute kugira ngo ntwite? Reka mbabwire bene data, ku Mana twebwe iyo twita ngo formule 1+1 hagomba kuba 2. Kwa kundi nibyo nababwiye ubushize, ndababwira ngo ukuntu iby'Imana yavuze bisohora, nubwo byatinda nubwo byameze gute, ifa kuba ari Imana yabivuze. Niho nongeye gukomereza ndababwira ngo ibidashoboka kuri wewe, ku Mana birashoboka. Kuko Imana yacu ntabwo iraba nkuko twebwe tureba. Imana yacu ntabwo ikora nkuko twebwe dukora. Nta nubwo igendera ku mahame yacu, igendera ku mahame yayo y'ijuru. Nimba yarabwiye ibintu byose hano biri hano muri Bibiliya bene data, bihari kugira ngo bitwigishe, bitwereke yuko izo teori zacu, ibyo tubona hano mu isi nk'amategeko bihari byashizweho bishaka kuturimita. Ni ukuvuga ngo ku Mana iyo wizeye ibidashoboka kuri wewe, ibyo ubona ko bidashoboka bashizeho akarimbi ngo uzabona akazi ari uko urangije masters, uzabona akazi ari uko ufite experience, wewe uhari kugira ngo uvuge ngo ibidashoboka imbere y'abantu, ibyo byashizweho n'abantu, imbere y'Imana iyo wizeye birashoboka. Uzi yuko umuntu ashobora kwizera, umuntu yize masters amaze imyaka n'imyaka adafite akazi, ariko uwahije secondaire akaba ari ubona akazi. Kubera iki? Ibidashoboka imbere y'abantu, ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Niko hano Imana yabwiye marayika, yabwiye Mariya, yaramubwiye ngo Mariya, wowe witinya ico kibazo kindekere,
ntabwo ari icawe. Pfa gusa kumva iyo message yakire ko bizakubaho. Ibisigaye izo formule zindi uri kurambwira wowe tegereza uzabibona. Tegereza uzabibona. Niko yaramubwiye. Aramubwira ngo ikintu kizatuma bikunda kandi akibabwire. Ngo imbaraga zisumba byose zizakuzaho, izindi nazo zizagukingiriza. Tuvuge haleluya. Ikintu cyonyine gituma ibidashoboka bishoboka mu maso yacu twega bizera Imana ni imbaraga zisumba byose, ni imbaraga ziri hejuru y'ayo mategeko yose aba yarashizweho, ni imbaraga ziri hejuru y'ibyo bintu byose baba baragushiriyeho akarimba, baragushiriyeho limite, ni imbaraga ziri hejuru y'ikintu cyose ubona kiguhagaritse umutima. Izo mbaraga zisumba byose nizikumanukira ibidashoboka bizashoboka. Ni akazi wabuze se? Urihebye, uricara urategereje igihe kinini, ibidashoboka. Uratekereza ngo sinzabona akazi, muri kino gihugu bisaba ko ufite qualification, muri kino gihugu bisaba kugira ngo ubone iki, bisaba ko ufite iki. Oya, hagarara amahame yo kwizera. Ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Reka mbabwira, Imana itwereka ibintu hano muri Bibiliya, ibishaka kutwereka yuko ntabwo Imana ikora nkatwe, ntabwo ikora nk'abantu bashizeho ibintu ngo ibi nibi. Imana iza gufata Esteri ikamugira umwamikazi, arakana k'imfubyi karaho. Ntabwo hari habuze abakobwa beza bava mu miryango myiza kugira ngo baze kuba abamikazi. Ariko kubera ko Imana itareba kubigaragara, ikora gusa ico yaravuze, ico yaragambiriye ku buzima bw'umwana w'umuntu, irabisohoza, imugira umwamikazi. Muratekereza Imana gufata kutwereka ibintu byose biri hano muri Bibiliya, biberewe ngo bitwigishe, biduhugure, bitwereke ngo ibidashoboka, ibyo ubona ko bidashoboka, aho ubona yuko ahantu wicaye udashobora kuhava, ku Mana zamura kwizera kwawe, girira icizere Imana. Ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Gufata Moridekayi wari umuzamu, tuvuge haleluya, wari umuzamu, Imana ikamuzana, Imana ikabuza amahoro umwami aho yarari, akavuga ngo hari umuntu yangiriye gutya, kugira ngo yibuke Moridekayi mukure kwiremba ari umuzamu. Muratekereza gukura umuzamu akaje ibwami, itegeko ryose ngo Moridekayi yashiragaho kashe icabaga ibwami, Moridekayi yagiragaho uruhare. Ikamukuye hehe? Imukuye kwirembo ari umuzamu. Tekereza uriya keke security wo kazi wanyu, tekereza uriya muzamu wo ku rugi wanyu, utekereze ukuntu aba ameze. Umucaho buri munsi, tubacaho buri gihe. Ariko Imana ikavuga ngo jewe kubera ko ntakora nk'abantu, jewe kubera ko ntakora nkamwe, reka mfate uyu muntu ari hano, muzane mushiri bwami, aba ari uzatanga amategeko. Ibyo bintu byose Imana irabikora kugira ngo itwereke yuko ibidashoboka, bya bindi ubona yuko byanze bidashoboka, hahandi uvuga ngo hano hantu nzahava gute, kino caro nzakivamwo gute, kano kazi imitation nzayibona gute ngo mve hano hantu nje gukorera hariya. Imana niyo yonyene ibidashoboka. Ntutekereze ngo umuntu azabibona ko ufite connection, kubera ko ufite abantu bahantereka. Imana irihagije, amaboko y'Imana arahari kugira ngo aguterure, agushire aho hantu wifuza kuburi. Imana yacu ni nyembaraga, Imana yacu irashoboye, Imana yacu niyo kwiringirwa, Imana yacu nta muntu n'umwe ubasha kuyikora mu nkokora ngo yibuze kugira ico ukora. Niko ijambo ry'Imana ringira ngo nta kintu ntawo ubasha kugukora mu nkokora kugira ngo akubuze kurambura ukuboko kugira ngo ugire neza abana bawe. Imana yakuye rero Moridekayi kwirembo ari umuzamu, birashoboka gute? Bishoboka bite? Hajya havuze ngo usibye imbaraga zisumba byose. Ndiko ndashaka kubabwira ikintu cyonyine gishobora kugukura kikagukura aho hantu uri, kikagushiftinga kuri dimension imwe gishira ku yindi, ni imbaraga zisumba byose. No bishakire mu zindi imbaraga, imbaraga zisumba byose nizimara kumanukiraho, ukizera, ukazamura kwizera, ukavuga ngo bidashoboka imbere y'abantu, ku Mana birashoboka. Mariya yarabyize avuga ngo reka nizere izo mbaraga, ndabitegereze. Wowe ni wizere gusa, izere imbaraga z'Imana ngo zizagukingiriza. Nizo zonyine zafashe imbaraga z'Imana zikingiriza. Uzi Imana ishaka gukora,
irakingiriza nyene kugira ngo izo formule zose zihari zikugweho n'abantu bose babibona gati uyu muntu kwari umuzamu. Amateka atubwira yuko atamuntu ashobora kuba vice DG. Imana irazigakingiriza abantu bwa bwenge bw'abantu sindukuri Imana ihita bugenza kugira ngo ibyo ishaka gukora ibisohoze. Ni gute ushobora kuba umusekirite ashobora kuza akaba ajwe dufate wa CEO akona karorero cyaka abadeje mu kigo runaka cyaka agatwara na division. Reka dufate ture kuja muri birebire akatwara nk'ikintu runaka aho cyangwa agatwara akadepartement kamwe yari umuzamu. Ibyo rero bishoboka gute? Bishoboka yo hariho imbaraga z'Imana zonyene. Rero ndazi umuntu twabana kera i Bujumbura bari mu buzima butoroshe, bari mu buzima bubi umwana w'umusore ariko yitonda asenga yubaha Imana. Igihe kimwe sindi ukuntu abonye akazi k'ubushoferi abubonye agize gutya kabiri, sindi ukuntu byagenze gutya, ntabwo yari akwije qualification ntabwo yari akwije kugira ngo abone uwo mwanya yabonye. N'imbaraga izigikundira yagize igikundiro ku muyobozi. Umuyobozi aramuga ati ngwino tujane, agenda gukorera he muri Maroc, yaragiye kuba ambassadeur aramujana. Nkubwiye iki rero? Ubu akora muri ambassade ibintu akoramwo ariko iconze coco. Ubu Imana yamuhinduriye amateka kubera iki? Imbaraga zisumba byose. Byagaragaraga yuko we bitamukwiriye. Ibyo ubona ko bitagukwiriye, ibyo ubona ko bidashoboka, cyangwa abantu bagushiraho akarimbi. Imbaraga zisumba byose nizimara kuza, nizimara kugeraho ibidashoboka bizashoboka. Ibidashoboka Imana izazigukingiriza, ikingiriza ibyo bintu byose bituma hari amategeko avuga ngo iki ntago wakigeraho. Imana izazikingirize ubwo bwenge bw'abantu, ariko yo kugira ngo isohoze ico yavuze igisohoze. Wisange ibintu byahinduze. Imana niyo yafashe mwibuka ukuntu yafashe Mose. Imbaraga zisumba byose tumurindirwa n'ahantu utari kurindirwa. Imbaraga zose zahageze zituma urira ahantu utari kurira. Imbaraga zose zahageze zikubesha ahantu no mu bugaragu aho utakaba, ariko imbaraga zisumba byose zikakubeshaho, zikagukingiriza. Kuko ijambo ry'Imana yivugiye ngo nzagirira neza abantu banje, nta kintu bazankenana. Utekereza ko Mose Mose Farawo ariko arahega abaheburayo ashaka kubica abana bahungu. Uriya mukobwa wiwe si imbaraga zisumba byose zamukingirije kugira ngo atareba Farawo nk'umuheburayo, ahubwo akamubonamo ubundi bwiza, akamukunda, Imana ikamushiraho igikundiro, maze ikarenzaho igafata ko na nyina wa Mose akaba ari ugenda kugira iki? Kumwonsa, kumugaburira. Bariko baramuhiga agakurira ahantu abandi bariko barishikwa bene wabo. Muri baza izo mbaraga ari izihe? Muratekereza imbaraga zisumba byose niki zitakora? Nimba ushaka gutekerereza Imana mu bifadika no mu bigaragara ntabwo uzayibona. Nimba ushaka kubona Imana yirenza amaso ibyo ubona, renza amaso, go beyond ibyo uri kurareba bisa nkaho bikomeye. Birenza amaso uvuge ngo ibidashoboka ibinyene. Kumva ko umwana w'umuheburayo aje kuba kwa Farawo ntibishoboka, ariko ku Mana, kuko Imana ariyo ifite gukingiriza. Imbaraga zayo zikingiriza ugatwara amaseve mugiye kudepoza ahantu ugasanga ufite experience y'imyaka 3 kandi bakeneye abantu bafite experience y'imyaka 20. Ariko imbaraga zisumba byose zigakingiriza amaso y'abantu bakora selection, bagahitamwo wewe imyaka 3. Kubera iki? Kuko imbaraga z'Imana ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Tuvuge haleluya. Ku Mana birashoboka, ukavuga ngo ikintu kizakunda bashyize amategeko bizakunda ngo haciye imyaka 3 imyaka 4, ariko ku Mana après 6 mois ukabona birakunze, après 3 mois ukabona birakunze. Kubera iki? Imbaraga zisumba byose zabijemwo. Kuko aya mategeko ntabwo tugendera ku mategeko, twebwe tubeshwaho no kwizera. Umurindi niwe yavuze ngo mbeshwaho no kwizera, ngo niringiye imbabazi ze. Ntabwo tubeshwaho niko tubonesha amaso, ntabwo tubeshwaho n'amategeko, ahubwo tubeshwaho n'icyo Imana yavuze ku buzima bwacu, yuko imbaraga zisumba byose arizo zizatubeshaho.
muratekereza gufata Joseph ari mu ibohero, usibye imbaraga z'Imana nyine ndiko ndavuga ibidashoboka ku bantu, ku Mana bishoboka. Gufata Joseph ukamukura mu ibohero akavayo, yamara kuvayo akisanga ari minister wa affaires étrangères, ariko arayobora, ari wategeka muri ico gihugu. Muratekereza ari iki usibye imbaraga zisumba byose? Ngaho mbwira umuntu yaje kuba umuyobozi mu gihugu atari ciwe, usibye imbaraga zisumba byose arizo zonyene zategetse kugira ngo Joseph ayobore. Noneho akaje kuyobora avuye mu ibohero. Murumva ibyo bintu bifite iyihe logique? Ninde deja criminal code abafite nyene ntabwo nyene babyemewe mu mategeko ya hano yo mu isi yacu. Yarafunzwe nyene, umuntu yafunze, umuntu yakatiwe, ntabwo kugira ngo abone n'akazi bigoye. Ariko we kubera ko imbaraga zisumba byose, kubera ko Imana itareba, nimba dushaka kubaho hano mu isi nk'abana b'Imana, tugomba kubaho nk'abantu batari hano kuri nosi nyene. Muganira mu isi yo kwizera, ibidahari nyene bavuga ngo ibidahari birashoboka. Ibi byashizweho n'abantu, ntabwo ngomba kubireba jewe, ngomba kwizera ico Imana ivuga, kuko ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Ibyo ntafite suko bidashobora kumpa amahirwe yo kugira iki, yo kugera kure. Oya, ibyo udafite, kuba udafite experience ntabwo aribyo bizakubuza kugera kure. Uzagera kure kubw'imbaraga zisumba byose zaba zakujeho zikagukingiriza. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo ibyete byose byaturega, ngo byose Kristo yabishyize ku musaraba. Ibyete byose byakurega ugiye kudepoza cyangwa ugiye hehe, ibyo byose uravuga ngo wabishyize ku musaraba, reka ndenganireho hano hantu mpesho ngera aho ngomba kugera kubw'imbaraga zisumba byose. Sinzi ikintu uri kurashaka ku Mana, sinzi aho ugeze uri kuratekereza ngo uyu mugabo azakizwa, uyu mugore azakizwa, uyu mwana azakizwa. Imbaraga zisumba byose zahageze, abo ubona ko bananiranye, ibyo ubona ko bisa nkaho byanze, imbaraga zisumba byose ziraza zikamuhagurutsa uwo muntu, agahaguruka agakizwa ntumumenye. Ninde wari uzi ko Pawulo uno munsi watuko turamvuga umunsi muri Bibiliya ukuntu yahigaga abakristo? Yari Sawuli, yahoraga abahiga, abamerera nabi, abahikumana nimugoroba, abafunga bagira iki, ari igitondo kimwe, kuko Imana ibidashoboka. Kuko mutekereze mwibuke neza yuko arakizwa, ntabwo bigeze babyemera bigishwa abandi ngo uyu ngo byagenze gute. Ntibabyemeye, bagumye bamuhunga, kubera ko ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana bishoboka. Tuvuge haleluya, ndafashije. Kubera ko ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka, ku Mana birashoboka. Ubona ko ubona yananiranye, arataha mu gicuku yasinze, arataha asanga byaranze yuko ahinduka, uwo mwana byaranze. Umaze igihe kinini uvuga ngo nta kazi, ntabwo uri uradepoza ahantu hose ngo nta connection. Oya, haguruka, izera imbaraga z'Imana, izera imbaraga z'Imana. Ibidashoboka, ibyo ubona ko bidashoboka, izo limite zose Imana nizikuraho kubw'imbaraga zayo. Agakiza kazataha mu rugo, ntucike intege, azakizwa, azahinduka. Uwo mwana ntabwo ashobora kunanirana imyaka 5, imyaka 10. Wowe komeza wizera Imana, winginga Imana, ishobora byose izamanura imbaraga zisumba byose zimuha agakiza. Muratekereza yuko hano hantu Yoba avuga ngo mbega ngo nzi yuko ushobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Yoba bivuga ayo majambo yarabizi neza, avuga ngo Mana, ibyo ndiko ndacamwe no munsi, nzi neza yuko kuba warantwaye abana, kuba narasubiye mu bukene, ariko nzi neza ko ushobora byose. Ibyo watwaye byose wakongera kubigarura. Haleluya, wakongera kubigarura, ukangurira urwo rubyaro, ukangarurira ibyanje byose. Nzi yuko ushobora byose, ntago ntakaje kwizera, ntago ncitse intege, nzi ko ushobora byose. Abagabo rero bizeye Imana, bafite kwizera ko Imana ishobora byose, nta kintu cyo kibatera ubwoba. Baravuga ngo ndabizi neza yuko uno munsi nuko bimeze gutyo, nzi neza ko imbaraga zisumba byose zizangarurira ibyanje. Mwibuke Aburahamu, Imana imubwira ngo aje gutamba Isaka, yaramutwaye. Amaze kumutwara
ku mateka bibikira avuga ngo Aburahamu ngo yari abizi neza ngo nubwo yamwica akamutamaho igitambo yapfuye ngo Imana ngo yokongera kandi ikamuzura ikamumugarurira. Uko murabyumva bari bazi ko imbaraga z'Imana zibishobora ku buryo yakongera ikanamuzura nubwo agiye kumutamba igitambo. None rero reka mbabwire, imbaraga zisumba byose zikora ibidashoboka ku bantu, ibyo ubona ko bidashoboka. Zamura kwizera kwawe aho uri. Ibyo bihuri Imana ishobora kugukuraho ikagushyira ahandi hantu mu bundi bwiza, mu kindi cubahiro. Ijambo rimbwira ngo idukura mu bwiza bumwe idushira mu bundi. Hari ahandi imbaraga zisumba byose zirahari kugira ngo zikize uwo mwana ingwara umva ko yananiranye, Imana ibasha kuyikiza. Kuko ibidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Yesu ashimwe. Ndi kubabwira amajambo nzi neza yuko ndi kubabwira ndabizi yuko birahari byadushiriweho. Nigeze kugira igihe kimwe mfite ikintu kandi amategeko ambwira yuko kidashoboka. Ndavuga ngo Mana, kwizera kurambwira iki? Reka jewe ngende kino kintu nkigerageze, nikidakunda ndamenye nyene yuko kwizera nyene kwanze, ariko ndashaka kureba. Naracizereye ico kintu, navuye abantu bose mbabwira ngo ibintu byakunze kandi bari banciye intege. Bivuga iki? Birashoboka. Imbaraga zisumba byose zirahari. Ibidashoboka kuri twebwe ku Mana birashoboka. Bisaba gusa kwizera. Zamura dimension yo kwizera kwawe, zamura dimension. Imana nimba yarafashe Gideon ikamukura ikamubwira ngo ndagukoresha kugira ngo ati nda Midian, agafata ibimuri akaba ari atsindisha abari baje kumuhiga. Muratekereza Imana yashaka kuvuga iki? Ibyo tubona ibyo bisuzuguritse, ibyo ubona ko bisa nkaho bidafite ishusho, Imana ishobora kubikoresha. Imana ishobora kubikoresha ukabibyaza umusaruro, bikaba ibintu bidasanzwe. Iyo diplome usuzugura ngo nta kintu izamarira, ntacu yamariye, ariko igitondo kimwe ibyo ubona ko bidashoboka ku Mana bishobora kugira icyo bishobora ku Mana. Ibidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Imana nimba yarafashe Dawidi ikamukura inyuma y'intama, hari abasirikare. Ibintu byose biri muri Bibiliya biba bishaka kutwigisha ko Imana idakoresha ibintu bikomakomeye, ko Imana idakoresha ibintu bigize, ikoresha ibinyantege nke kugira ngo itwereke yuko ibyo twebwe twibwira ngaha mu isi yuko ibintu bikomeye ari bifite imbaraga. Oya, Imana yarafashe Dawidi mukura inyuma y'intama, yari afite abo bavukana b'abasirikare bahoraga ku rugamba, ariko David ahora inyuma y'intama. Uzi yuko David avuga ngo yaje kugwanya Goliati, bakuru bamubwira ati ngo uratangiye bya bintu byawe, tanga kumusha intege. Bo baratinya, baramubwira ati ariko ibyo wigira nibiki? Batangura kumusha intege, bamubwira ati ibyo bintu uri kurazana ngo uzane ureka kutumara amazi. Ariko kubera ko Imana ibidashoboka imbere y'abantu, ibyo tubona nkaho bikomeye kuri twebwe, ku Mana ibona nkaho ari ibintu bisanzwe. Ariko bya bindi bisuzuguritse, wa muntu ureba ukabona arasuzuguritse, wa muntu ureba ukabona nta kigenda, uriya muntu igitondo kimashobora kugutungura, apfa kuba gusa yizera Imana, tuvuge haleluya. Imana yacu irashoboye, ishoboye byose. Mwibuke Yesu agenda gusanga Petero n'abandi bigishwa bagiye kuroba. Yabasanze aho bari ko baroba bamaze ijoro ryose ngo bashakisha babuze. Maze Yesu ngo arabasanga ari ku manywa, arababwira ngo byabagendekeye gute. Maze Yesu arababwira ngo Petero aramubwira ngo twaraye ijoro dukesha turoba twabuze amafi. Maze Yesu arababwira ngo nimushire mu ishundura. Ibidashoboka ntabwo bari gushobora kuroba ku manywa. Ntabwo kuroba ku manywa mu mategeko y'isi, nta muntu ushobora kuja kuroba ku manywa, wowe ntibikunda. Mu mategeko y'isi nta muntu n'umwe ushobora kuja kuroba izuba ryaka, ariko kubw'itegeko rya Yesu, kuko ibidashoboka ku bantu ku Mana bishoboka. Maze Yesu arababwira ngo nimutereremo, nije bababwiye ngo nimutereremo. Maze Petero aravuga kuko ariho bivuze reka tubikore.
batera mu ishundura ngo barobye amafi menshi, abananira no guterura, baraterura n'abandi baraza barabafasha. Uburyo byari nyinshi cyane. Ibidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Ibyo ubona ko bidashobotse, ibyo ubona ko harengeranye, igihe cyararengeranye, igihe cyararengeranye ku bantu. Kwa muganga hari amateori bakubwiye, bakubwiye mu rugo iwawe, imyaka ibaye myinshi, bimaze gutya. Ibidashoboka, ayo n'amagambo y'abantu. Hacariho ijambo ry'Imana. Ayo n'amagambo y'abantu bakubwiye, ariko ijambo ry'Imana rikubwira ngo terera mu ishundura wongere urobe. Rirahari ku manywa, ushobora kongera kuroba, nubwo ushobora kubona umaze igihe kinini utari kuraroba warihebye. Ariko ndaje kukubwira ngo amafi no ku manywa, no mu gihe kidashoboka, no mu gihe ubona yuko hari umwijima, Imana iramurika umuco wayo, ukongera ukabona ineza yayo. Imana yacu ntabwo ikangwa n'ibihe. Ibihe byose Imana irabitegeka. Ibihe byose Imana irabitegeka. Abategeka ibihe n'abantu. Twebwe twirimita, bwije bwakeye, ndakora ibi ku manywa, ndakora ibi nijoro. Imana ikora 24/24. Ifa gusa kwishaka gukora, nta kiyinanira. Mwene data mukundu, muvandimwe dufatanyije urugendo, wowe ucitse intege, wowe uri kubaza ngo bizagenda gute, nje kukubwira ngo ibidashoboka imbere y'abantu ku Mana birashoboka. Ku Mana birashoboka. Imbaraga zisumba byose zizaza zikingirize izakingirije umukobwa wa Farawo kubona Mose, zikamukingiriza amaso, zigatuma agira favero ku mukobwa wa Farawo. Nizo mbaraga zizaza zikagukingiriza muri selection. Bariko baraselektiona ahantu wadepoje akazi, ukabona na experience ufise. Imbaraga zisumba byose zizaza gukingirize, ubone baguselektione kandi wabonaga bidashoboka. Ariko Imana, kuko imbaraga z'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryonyene, itegeko ryayo rizoba ryageze aho rishaka kugera, kugira ngo wewe ubone igitangaza cawe. Uzabibona. Wowe wizere. Ndakubwira ngo wizere Imana. Imana yacu irashoboye. Ijambo nashaka kubabwira, mbega hari kinanira Imana mu gihe cashizweho? Nta kinanira Imana. Imana ikoresha ibintu biraho kugira ngo itwereke yuko ibidashoboka ku bantu ku Mana bishoboka. Imana yo mu ijuru nimba yaravuze ngo Sara yabyaye ku myaka yabyariyeho, nta kindi yashakaga ko ngo itwereke yuko no ku myaka 90 yatanga urubyaro. Nta gihe na kimwe Imana idakora. Igihe cyose Imana ikomeza gukora. Ibyo twibwira mu bitekerezo byacu, kwizera niko kuduhesha ibyo tutabasha kubona. Kwizera ibidashoboka, ibidahari, niyo bizaduhesha gusingira icyo Imana yadufatiye. Rero ndakwinga mwene data, ubuntu bw'Imana bukuganze, imbaraga z'Imana zigusange, zikongerere kwizera, zikongerere gutekereza yuko ibidashoboka ku bantu ku Mana birashoboka. Ubu umusazi Paulo niwe yaraguze umupira yandikaho ngo suis fou de Jésus. Ushaka kubaho hano mwisi waho umufu de Jésus nyene, utekereza nka uko adatekereza, utekereza ibirenze, ibiri odola y'ubwenge bwawe, utekereje ibingana n'ubwenge bwawe naho nyene. Ariko ibirenze ubwenge bwawe niho Imana ikorera, nibwo bumana nyene. Rero Imana duhana umugisha. Imana ibasha gukora cyane birenze uko twe twibwira. Igusange wowe wumvaga yuko wacitse intege, wongere kwizera, uhaguruke. Ibyiringiro watura ibyiringiro byawe. Niko Paulo yabwiye Abaroma ngo muhore mwatura ibyiringiro byanyu, mu byature kuko bidakoze isoni. Ntago bizagukoza isoni. Ukomeze ubyature, Imana izakugirira neza. Imana izakugirira neza. Turabuzukuruza b'Aburahamu, mutegereze ibyo Imana yavuze kubuzukuruza b'Aburahamu, tuzabibona. Rero muhagarare. Nimba Aburahamu yarabayeho mu kwizera, naho tugomba kubaho tubeshwaho no kwizera. Imana yo mu ijuru duhana umugisha, bahezagire mwese aho muherereye. Ubuntu bw'Imana bubatwikire, imbaraga z'Imana zibagote, ineza y'Imana iruta nuko bimwe n'umuntu wese ibasange. Amen.